Mayam Bukrum Zari Doning Birbas Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Okchari Haukiba Jun gi tang kun ngasi dagi numit nini gi mamangda kogi Directorate of Health ki Government of Manipur gi Manung channel laiba Public Health and Food Testing Laboratory na kogi test or matunda report am ponglokpa report sigi matungina Food Safety and Standards Act 2006 amadi Food Safety and Standards Regulations 2011 si gi niyom kanglon mayam si chana kanglon mayam si indaba maruina Myanmar dagi saraga more faurga puslaliba koi chana bagi polam mayam si loina mag ban torgani haibagi wafam mangarang si koi ayama media sing da loina mag break tawna khare hairiba report asena kadai fauba koi more rom dagi puslakpa marina Myanmar gi posting asi yamna hongi haidra Manipur miyamna yamna pamna launari ba chana riba dum posak mayam ni hairiba posak mayam si ban tokhiba targadi natragana Masi koi rules and regulation ki makhada koi FSSAI ki makhada Food Safety and Standards Authority of India ki makhada niyom kanun chumna masi businessmen kharana chawna operate tawba targa koi macha business tawjari ba IMIBL mayam sidadi masi ki chetheng karamna legada ba masi ki pros and cons kar yoga de miyam da kar khangan mathau tabge habi matang da khana ne gudang tanga impact news ki studio lesson labir basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Department of Economics ki Assistant Professor Obiriba Dr. Chinglen Meisnam ni Oja Chinglen Meisnam Daramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Directorate of Health Services Manipur gi Public Health and Food Testing Laboratory gi Food Analyst Obiriba Oja Chabungbam Sanajaoba Oja Sanajaoba su Daramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Hueyen Lanpao Manipuri amadi Meetai Meg Edison ki editor Obiriba Oja Hemanta Kumar Ningomba Oja Ningomba su Daramokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si Oja Sanajaoba lak chage as a food analyst na moina hai riba report se miyam da puthorok pata Oja gi am chawba kogi kahetare duty hai responsibility amma Oja lobe khiba mali masi khongthang se kari gedamak ta lorok pano masi gi khongthang sigi maning da kari reason lai bage masi gi impact kon lak chage reason se kari bidino reason se Hogzi akoigi leiriba society si deida akoigi samna habda Manipur gi praja mayam singsi ngasai somna habi gi badumaina akoigi threat si deida ngasai gi low level da tawraga ngasai gi akoi imung ngasai thakna khona gi lamben da changsan mena number oi adubu akoi na chari thali positi akoi mioi begi ina khumna sagre live na sagre loina ki samana ba mi yeng da yeng ga saga da haksang da afaba ohen ga pot na hariba posi sum chathabati yadabni na koi nium kanun ki matung ina koi gi leiriba ek rule ki matung ina koi na chari posi afaba chinja oibegi fasai gi target si fangana ba madu ki thogdang do lok da yada na koi na final outcome si masi puthok sabani aduga masi gi matang da koi na hana mamang da gi horga chahi mangam ki mamang di horga koi na masi Myanmar gi jaga ma da koi gi all Manipur gi koi trade delegation team ma hauji kai khumjari ba chief secretary oibiri ba sarna ki sona lead toraga matam da koi represent to chachagi matam da ai samak na paper paraga import export tono gada item sing da legada follow to rule and regulation si ni hairaga ai present to jara report am oigi adigi even akoi gi Myanmar bakagi more gi asomna kan gi koi gi taina ba jaga da water wall haina moi gi jaga ama leiba jaga du bawa meeting pang thok tana akoi na masi gi smain tor u kholo haiba si maya koi thamjagre thamna koi gi hana trade si barter system da haibadi koi gi akakna ba jaga ama khai to ga chorak pa distance ama semaga adugi manung ga leiri ba hingri ba mayam sing si mai kokthong da puraga hingba yana system ma toramani auji free trade on gre large scale da import export to ma thok tare akoi sidai da puslak po si Delhi a mai koi Bombay yong na koi chatlaga mayang khotim loin sin na ya ma thok lai adu ta ga de akoi sigi फाउल का चंगे पोसिंग सिबु एक रूल सिगी मतुंगिना नियम चुना चंगा पोतो ओइद्रगदी अखोइ दि येंग कदो मी येंग दो मयाम सिना मदुगी पोतो अखोइ डिफेंड तोकदबि आदबिना अखोइ एक रूल गी मतुंगिना मोंग अमा सेंगलगा फजना नियम चुना अखोइ ट्रेड सि पोरकना बिकि लाइन अखोइ नोगि थमजरी से मसिमकना अखोइ गी ट्रेड तोइबि फेल ओहेलगी हाबि कांसेप्ट नसति अदुगा आइगी असेंग बाइना पोथोजे कांसेप्ट ति ngasai gi ट्रेड सिदा फॉलो तोगदो रूल खर अवाट पचे अखोइ स्वाइदगी इसम थोकना थबक तोबिबा ngami ट्रेड की ओइबा मी खरना थोपिरगा ngasai अवा पचे मेंखत पिरगा ben tawdana khotna lei item se kamai sem doga moi se afaba lamben da poraga kamai trade tawna kati habi concept to madu
मधु सागनबगी खोंथांगसी अखोगी चैना कंददी यादे हाइदन चै मसा अमतंग गंजगे तोबनी अन मसीगी मतांगी दंग सागी अखोगी ट्रेडर सिंह थोकपिरगा नियम कानून मयाम सिंह कमाइन तोगदम न खंगबिरगा पार्टिसिपेट तोबिरगदी ट्रेड से अमुक हेन सखप ट्रेड लंबेन को पुरक पंगमनी थाज ओके ट्रेड से हेन चखट मोंग पुरक पंगमनी अदबो कोई रिपोर्ट सिंह द हाइनर से अयामबना कोई अचौबा बिजनेस तोबा म्यूसिंग सिना निंगथीना हारिबा पोलम मयाम से पुसलखत पोलम इंपोर्ट तोरखत मयाम से मसे टेस्ट तौलगा फसाईगी कोई नंबर का हलगा नियम चुमना कांगलन चुमना चंगहलागा ललोनबगी वफम यावरी मदुदी कोई इचम चंबा ट्रेडर मचा मचा कोई ललोनबी इमा इबेन सिंगनदी मदु तौबदी ngambagi उपायसु लेथबनिना स्वाइसददी हानगी कोई मोरे चलगा पोट ललोनबा इमा इबेन मयाम सिदि लोइना लेहरगदरा हाबगी अचौबा नुंगनांबा मदि लेरी पतांग सेदा युजा चंगले मसाम लाचे वजा मसिना कोई इकोनॉमिकली क्याम यामना हुजिकी शॉर्ट टर्म की खरा लॉस लेजब तारगसु लॉन्ग टर्म द याम लाकनी खनबिब्रा नत्रगा करम सिचुएशन उबियुजा याम सिंगबदि कोई इंडो म्यांमार ट्रेड से मसी कोई भाषण बुद्धि याम फजन तुम पीबा अदुगा मागी ग्राउंड रियलिटी ददी ऑलमोस्ट जेरो नेबा से समना हादा कोई सिगी ट्रेड सी तसिन हादा कोई विलेज अमगा लाइनबा प्रिमिटिव स्टेज द दुम लैरी अदुन मसिदा कोई लिखत कदब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लेवम थोपसिंग हुजि बहुत अमता लेते अदुन मागी लोकल गी कोई कस्टम स्टेशंस माई लेवम थोइबा अदगी होय अमखक्ति लेबा माले हाई बसी कोई फजन फंक्शन तौब ngamde अदगी हुजिगी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट साबसी ऑलमोस्ट सोल्यूशन ngamde अदुना कदरोगे दा कोई चाहिए दा मसिदगी कोई एक्सपेक्ट तौरिबा कोई रेवेन्यू सी फजन लाप ngamde से फॉर एग्जांपल कोई नॉर्थ ईस्ट की मनुंग दलेबा कोई अगरतला की बॉर्डर ट्रेड से मसिदगी कोई अराउंड चाहिए दा रुपा करोड़ चामड़ी चंगा लाए से मोगी बजट चाहिए कुतिंग हापे हादी मसी लाए हाबगी रिपोर्ट से फजन बोले अद मणिपुर की दी कोई जयराम रमेश मसामना हागिबा अदगी स्टडी अतैदा कोई फंगम मतमदा कोई करोड़ 10 कुन मुक्तगी हेंदबा कोई एवरेज कोई ऑफिशियल की ओइबदा हाइतारे अदुगा अनऑफिशियल ओइबा हादी इनफॉर्मल ट्रेड से मसीदी कोई की करोड़ लिसिंग अनि गुंबा यौनी हारिबा ओके अद इनफॉर्मल ट्रेड से ना हेक्ता कोई डोमिनेट तौरगा लेबनेबा अदना कोइना मोरेदा कोई करबार तबदा कानै कोई म्याम हाइनरिसी इनफॉर्मल ट्रेड से अद इनफॉर्मल ट्रेड से बूम थोकपा अदना फॉर्मल ट्रेड से कोई की मसिना ऑलमोस्ट कोई की सिंकिंग हाइतारे डाइंग कनो दुनेबा लेरिसे अदुना कोइना साइज दा कोई की मसिगी कोई की इंडो म्यांमार ट्रेड से मागी लेफम थोकपा इंफ्रास्ट्रक्चर थिजन लेतबा अदुना साइ थोनिंग थौदोक म्याम जी थोरा इनेबा अदुना हुजिक कोई की चाबा थकपगी मतंगदा हुजिक पुसलेबा पोलम चरम सिंजी कोई याम पोइजनस ओइबा मयाम यारम बयाय हक्चांग सोनिया ओइबा मयाम यारम बयाय अदुना हारिबा कोई मसैदा कोई अखनबा मी अमा चंगदना कोई मनिपु गवर्नमेंटना कोई मोय फूड की डिपार्टमेंट हाइतारे मरोन सिगी जंगजनबा लेरिबसिना कोई लोकल एजी याम दिथागानी गाइनी अदुगा मसाइदा इन मु हिंजनी बना हारिबा कोई हुजिकी हेल्थ की मखादा लेरिबा कोई सिगी फैक्ट सिटी येंगबा मतमदा फूड एनालिसिस इन खंजबदा कोई मरुप कनोदगी हेना लेरमदों मानते फूड एनालिसिस on लेसो जाम तंदा अदुदे मणिपुर दा मियोय मिलियन अहुम लेबिसदेदा फूड एनालिसिस अमखक लेबसे मसिमंगनसु दुम सिदेसु मुक प्रॉब्लम से लेरेबा अदुना 2013 दा अखोगी हारिबा डिपार्टमेंट सिमंगना आइन खंजबदा कोई मोरेरोमदगी पुसलपा आइटम मरी जे थिंगबगी कोई ऑर्डर थोएबा आइटम मरी से अदि मनुंग दा मिको जो यावरिने अदि स्नैक्स अदि कोई मिक अमसुंग मिक की प्रोडक्ट कोई मरी लेने बसे अदो हारिबसी करिगुंबा कोई मसी भाइलेट तौरबोइदि कोई 1 लाख तकिना 10 लाख की पेनाल्टी नत्रगना कोई जेल इम्प्रिजनमेंट कोई पीबगी नत्रगना बोट अनिम पीबगी लेरिबनेबा अदुबो सो फार होजि फाउदा मिकोसे दुम फंगी अदुगा ngसागी हारिबा पेनाल्टी होय खरदि दुम लेरा माले अदु ngasi बौता मणिपुरदा सिगी हारिबा एडल्ट्रेशन नत्रगा होजि हारिबा कोई एक्टिंग सिगी मकाजिदा फादना कोई कन्विक्शन पीबा अदु क्रिमिनल केस बानबा अदुगा हारिबा सिंगसिदा कोई मदुगी रिकॉर्ड अमदा फंगमंगमदे पैसा खरा कोई सही अमदा रुपा लाख अमा करीम अनी मा फंगबा दुदि लेरम या को पेनल्टी ता अदु हारिबा कोई कन्विक्शन की कोई रेट ऑलमोस्ट अदुम जेरो नि केसु जेरो नि अदगी हुजिगी हारिबा क्रिमिनल केसु अदुम जेरो नि अदुना तसिन एक्शन लोम द लाको मतम ददि हारिबा कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मैन पावर की अवाट पदो मदु डिपार्टमेंट इसेफ से लेबा अदुना हुजिगी चे यामना फजबा कोई अदुगा दुबा सरकार अमदि होय अदुबा हें इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज दा हानगी फिल्म दु तारगदि ऑलमोस्ट अदुम मानबे फिल्म ओइने ने दिखा ओके इम्प्लीमेंटेशन दा मपुं फाबा ngamdragadi हानगी फिल्म दा दुम लैहिनि हाबनि मथंग चे उजाय मत लाक्से उजा अनोबो खोंतांग सिमा मानु सुम खोंतांग म्याम लोकरेन उजा चेंगलेन ताकपिरि अनोबो खोंतांग सिनादि कोई फूड आइटम है मैन्युफैक्चर तब म्यांमार तो मैन्युफैक्चर तब मोरे फॉर लाख एवरी फूड आइटम से बैन तबने है कोई नियम कानून मैम से इनदब तारगदी
मसिकी अनोबर रूल लाइबसी अखोई प्रोबेबली अनोबर गवर्नमेंट लाब मतुंगदा नत्रगा प्रोबेबली हंदक चही की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 नौना लाखपसी मसिन ओइगदोरिब्रा हाइबगी नत्रगा अखोई एक्टिस पॉलिसी सु लाकने हाइबगी अदुम आंगना लेबनिना सुमा मयाम से निंगथिना रेगुलेट तौनुगी दमक्ता मसि इंट्रोड्यूस तौबो ओइबजाला नत्रगा मयाम से तुम किनरी बा अखोई ट्रेडर मसा मसा मयाम से महान खरगा अखोई बुर्जुआजी कैपिटलिस्ट संजाव पाइबा बिजनेसमैन खतगी मोनोपोली लेहुनबगी अखोई हिडन एजेंडा गासु लेबजाला हाइबगी मयाम से दुंगानबदी लेरी करी हाइबनि ओजा अहान बदा अखोई एक्टिस पॉलिसी ना हाइसे आई मसिमता हानाम चैलेंज त होई ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सी सही अहुम फाखरे अदुगा सिगी लंबी सी ट्रेड सी एक इस पॉलिसी ने नाय एक हमने को एक इस पॉलिसी ने एक ओइ हमने को ओके अदु मस करी दे एक ओइ नो सिन होयना करम्बा एंगल दा अखोइना मसिबु अखोइ एक इस पॉलिसी ने थोंदोइ नो हाबा पोसिमा एक आइना खल्लु बदाबा को आई लामा सुम मंगदे करीम त लेति होसे पाबदो मसागी उरा सिंगलिन सु थंबी दुनि को जेरो ने काइम लेति ममिंग खतंग फजनना बा पंथों थोंजन बा ओइना तौब्रा ने खल्ली अदुगा सिगी मरुमदा अखोइना लेदोसी अखोइगिदी इंडिया की थोंजिन सिगा म्यांमार सिदी मागी लेबाक सिमक मादी फ्री ट्रेड ने लोइमक चाइना दे फंगपा दे अते लाखपो म्याम जे मरुइना ख्वाइदगी लाइरबा लेबाक अमगी मियामना इराइ लाइना लेबा ngamgada पोट मयाम मोइना सागनी अदुगा थादोकनी अदुगा ngасai लाइरबा मियाम दुना लेरगा लुपा अमा पिबा मखाइ पिबा पोट मयाम दु खोमजलगा ngасai ललोनबा सिंदुना चुपखिदोनि लौखिदोइनेबा पोट अदुना हेक चाबदि हे हावबु मानबा हे हावबा हाइतारेको अदुगा हक्चांग तुंगदा करी ओइदुना सोकोजनो हाबदुदि करिमता येंगदबा मसल मेमान तादा मयाम हाप पोट मयाम अखोइ म्यांमार दा लेरे अदुनि अखोइसे थाजलेजे मसिगि सैथेंना कायदे फंगे ngасai हेल्थ की नॉलेज सु काबु लेगुम तौबा अदुगा इंडिया की चना कांगलोनजु फजना निंथिजना अखोइ इनबा ngamdragasu काबु इनबा मणिपुर स्टेट दा सैथेंग फजना फंगले होजि अदुना ngasi दगिना सही फनयामे अखोइना हाइनरेसे मोरेरोमदगी पुसलकपा अचा अथके पोलपसिंगसि चाब किनिंगाइ ओयेसि आई याम कुइरब्राइना खल्ली अखोइगी मणिपुर दा फूड एनालिस्ट पुक्तिंगेदगी अखोइ लेरबा पोट अमनेना खल्ली ओजकी कनोसी ओजा सनजावबसि कनोनी मणिपुर नते यामना तांग पोट अमनी मासि नॉर्थ ईस्ट की ओइना आसाम खतंग लेरंगमनि अतैदि लेरदों मानदे नागालैंड जुले तगुम तौबनी अखोइगी अतै मिजोराम हान नागालैंड लेखरबा अतै स्टेट खसु लेतबा यावरिबनि नॉर्थ ईस्ट की दा अदुना मुइ पोसे तसेंगना अखोइ थमदबनी को मुइ गवर्नमेंटना मसिगी मगुल मतिक मयाजि खंगदबदगी थमदबनी ने खल्ले अदुना मुइना सेदा फूड टेस्टिंग अमल लेरे लेबोरेटरी अमल लेरे लेबोरेटरी दुना पोसिंगजि पुसले पोट मयाम की टेस्ट और कान सिमा फै सिमा फते कैथेल लोवर सुंगार समाने सिदा फंगे पोसे टेस्ट तौदुइनि सैंपल खोम कलेक्शन तौबि मी नुंति खोम मी मेम पाउ म थमिने थमकान दा दु पोतु साब या यादे सि मसल सुदि अदु येंगा मतम गी ओइना थिंगना पोस लाइदे अदुबु असोमदगी म्यांमारमदगी लाय पोसिदि इंटरनेशनल नो मयाम लोइना मकायगा लाखने ngасagi अखोइगी मियामना खंबा याबा पृथ्वीगी मियामना खंबा याबा लोल मयेक्ता मोइ इद्रे नंबर 1 अदगिदी कर्म मतमदा साबनो कर्म मतमदा अखोइगी मैन्युफैक्चर सि कदोनो मागी एक्सपायरी डेट सि ओइबनो सि मखोइ मेमानम तादबिनि तौरिसिंजे अदगिदी पुसलानी बोरोय असार पुसलानी अदगिदी ngасagi अखोइ मयामना स्वाइदा ngarang nan खक्तनी लफोइदा मुनबगी केमिकल हापिन तौरि केमिकल हापगा लफोइ मुलनबा अदगिदी हाइनो मुलनबसिदी ngasiदगी सही तराय मांगदा म्यांमार तौरबने अखोइ मयामना नावाइ चागि मयामदो अदुगुम केमिकल मयामदो ओमगा पोरपा ngakतनी अदुग मयामदो लोइ लेरपोनी मसी अखोइगी गवर्नमेंट सिना ngасagi पुतु लाक्सबनि बायजको मसी मतम यामना सांगना येंगदुन लाकपनी हौजिक खक्ति येंगपनी तंगाइ फदबनी मसी थिंगदबा यादबनी मरमदी अखोइगी मियोइबगी हक्सेल हाइबसे मसीदगी हेनबा अमत लेति अखोइना हक्सेल दा काइगदा पोसे इना खुनबना साबो ओइगे ओइसुनु लाइरबना सागे ओइसुनु ngасai बुजिवा आब्रा कनो अदुना साबो ओइसुनु करीमत मथौ तादे अखोइ पोती लाइरबसु इना खुनबसु अममसु मोइ सानुंग सासुनु तबदि हक्सांगदा मांगलोइदबा सोइदबा अदुगा मागी पोट अमा साबगी मागी मतिक बगुन मतिक मयाय मयामसुदो लोइना फंगबगी पोतो अदुदा मियंग थमगा अखोइना मद पोतो सिनगदबनी मदु यारोदबा पोरोगदि म्यांमारगी लाक्सुनु अमेरिकादगी लाक्सुनु लोइ थिंगबियु सिने हेल्थ फर्स्ट अदुगा बिजनेस और ट्रेड in a second that thambi habani koi business na han mangjin tharka de koi health sector ka mayam si ausik laksal ogdring amo habani maramutuna ojada laksani so janu sample mayam su pubire i masi su season sample sing sidagi kari koina message lobu ya bagi ojana su khara habi oduga sigi matang sida koi anoba policy anoba regulation lakpa oidoribra mamang dari sumba steps yam kana laukhat pasu ude koi handa koi khaitare
food safety की drive से था बखरा नतना और ये कोई tobacco की products इंग थिंजन बना तना तो पदी थुई तो पूरी अदु हाई रिबो में हमसी हमने action कंखल इसे अनु बगा में लाख मतुंग दगी दी कंखल पनी मना मतलब अनु बगा में लाभ नहीं ना active policy की सु वाखन ले रंदों माली अदु का कोई म्यांमार हम दगी लाख पोर में हमसी मोगी फसाई के रूल से अमता follow तो दिया है नो लोइना ban तो की तार गदी कोई इंडिया रंदगी संग पोर खक्तमक मणिपुर दा योलन से हाई बगी अदु बगी concept अम सुमामी तागुम दौरी करी है बिनो मतंग सिदाई फसाई की साइड की हाइतारे अकोई की टारगेट ती म्यांमार दे लाकेरा दिल्ली दे लाकेरा बॉम्बे सागे एवरीवेयर लाइबा अकोइना कंज्यूम तो गदे पोतो अदु अफब पोट ओगदम अदुना आ मखोंग दगी सेम दगी होरगा अकोई की सासल लब फाउगी बद लेगदु स्टेज सिंग जे लोइना फजना नियम कानून लोइना फॉलो तो हलगा पोसे अफब ओहेन बा हेबन अन म्यांमार दगी लाइबा पोसे दा ओजाना सोंगा हेबी मिको example lamani tamjare miko thingre miko adum thingu phangya hainari adubu thingiba posi magi अखोई नियम कानून रूप चुम्न पोर अम तागति मा अफबो ओरम बसु याय अखोई न मदुगी पोतुदी कोना नैनर कांद थोरकदो पोनी अन नियम मा अखोई फॉलो तो बताय अन लेबा अनि कंट्री नि लान इंपोर्ट एक्सपोर्ट तौनगदमिना एक रूल दि मसान फॉलो तो बताबन अदन अखोई न मणिपुर द नकना लेरे अखोई मुगोय मोय ट्रेड तौन ममन होंग फंगे अखोई मदु लेगदम नायबति अखोई न कंट्री सिगी पार्ट अम ओरबनि मदुदी यारो अदन एक सिगी मतुंगिना अखोई एक सेक्शन 25 की मखा द कनाम तन अखोई की फसाई की लाइसेंस अगना ngosai पोट अम त पुसलग योनबा यादि हाबनि अदु तागति ngosai example मिको से थमगे मिको सी मयाम साइड पामसा ने अफबने खल्लग साने हाइबी कंसेप्ट अम सिदैदा ngasai ट्रेडर अमन चोंथोकपिरोब मी खुदि मंग लौरग पोतु ngasai gi हाइबो फसाई gi नंबर सी थबंग मसा मसा तो मयाम सिंगन दिंग मरो अदु तादि कितंग ममांग थोकना अमतंग चोंथोकपिरगा आदि की मान पार्टी अम समनरगा मिको बु एक्सपोर्ट तोबिरकदो मीदो अदुगा सोमना कनगा पाव फाउनरगा याम लाइबो पोनी याम सांग स्टेप मत नते हौजिकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तोदि मसाना आईसी कोड पाइरमन मसा मागी फॉरेन ट्रेड की मखादा आईसी कोड मसान नंबर 1 पाइहम थे पाइरनी ट्रेड तो बनी मसान नेक्स्ट मान तो दिस आदि कंपनी दुगो तानरगा कंपनी सैंपल अम लौरगा अकोई इंडिया की मनुंगी ओइबा मणिपुर ओइगरा नागालैंड ओइबा समवेयर रिकॉग्नाइज तो टेस्टिंग लेबोरेटरी में पोतो पीरगा एनालिसिस अम रिपोर्ट अम लौरगा लोरे वंस एनालिसिस रिपोर्ट फंग मत तो पोसिट यादोरे हाबी ममी दु उतागदी मान मदुगी लाइसेंस अम फूड सेफ्टी की लाइसेंस पीबीयू हाइदन अथॉरिटी थारने अन इंपोर्ट एक्सपोर्ट उतागदी सेंट्रल लाइसेंसिंग कवी अखोई स्वाइद कॉमन डिवीजन स्टेट लाइसेंसिंग अन सेंट्रल लाइसेंसिंग की नॉर्थ ईस्ट की वने गुवाहाटी दे ले गुवाहाटी से मा अप्लाई तोनी अद अप्लाई तो मतम दे गुवाहाटी की मीदुना लागा चेकिंग तो बनती माना सिगी स्टेट लेरिबा अखोई की ऑथराइज अथॉरिटी ओरिबा कांगबु सिंगे द इंफॉर्मेशन पिरागा इंस्पेक्शन मुई चलो अखोई सिदा हारकन अन इंस्पेक्शन चलो ngasai पोतो पोरक मतुंग देदा माना कदाय थंबा कमायना थंबा पोतो क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट कदाय न पोतो परबरा खोलबरा हाबा मागी डॉक्यूमेंट्स मांग लोइन चेक तो मतुंग देदा मोइन ओके हा कान फुसिटी लाइसेंस पिरकतै पिरा मतुंग द मासिगी लाइसेंस मान तो अथॉरिटी द खुसिन नगरगा मागी थारकदे मिको की लेवल मचा आम खक्ता इंपोर्टेड बाय मार्केटेड बाय रीसेल बाय रीपैक बाय मचा आम खक नपतोइने अदु पोती मचा ओइगो स्टेप ति आम सांगबा अदुना ngasai gi पोतो फरमद्रगदि क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट न नेगेटिव चलगदि मा तोकताबनि मसाना अदु तादि मान एजेंट तो पाहोरगा मा ट्रक लोत लाको मतम दे कस्टम सजु ड्यूटी कागनी अथॉरिटी हजिकी ngasai कोक थोंग दु पुरगा लाको पोतो टैक्स सिरम देबा तौनरी से होय ट्रक लोता लागता गति वेट ब्रिज संगनी मा रिसीव कक्तब यारोय रिसीव चलकनी अन गवर्नमेंट असुकिमति ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम कानी चिना अन हजिकी एजेंट एव नुपा दुदगी सब एजेंट मचा मचा माया सिंग खरग मा कमीशन तो लेने बतारे दना ngasai पोतु दे सुना कन कंट्री में लालग लाई फालो सर लेब ले रोय मान बल्क तो पोरा दे मान बल्क तो पोरा दम ने अदुगी पोतु ने बता होय अदना लिसिंग कुन पाय मिदु अदुगी मुहता लाख मंगा दंग पाय मितुम सोंथोक पुलो ट्रेड कदम सक्सेस ओरि दोइनो अदु बता खोगी पोस्ट से खोई मिको दुदी खरबु याम फजना मैन्युफैक्चर बु तौरी हाय बतारे हाय कोड खर नप तबई वा खतनी अदु नतबा मिको नतबा खोई इचम चंबा हाइतुप की आचार हायरो हाइमांग याचार तुम मान बखोई चेरंग हाला हाला थोलै मैम सिदसु हाय रिपो कोड मैम सी लवयु हाय सी पैकेजिंग तौरी होता सिदी पैकेजिंग तो लैंग्वेज सी ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग तो स्ट्रिप मैम लाइसो जा असि लोइना मकनी अदुना सिदति करम न मदुगी फसाई की नोम तो सना बगम दरि जा मदुगु मदुदी खोई टोटली बैन तो होता है ओके ngasai gi magi केनोम की मखा रुलम की मखा लागता गति अदुगुम बगी पोतुना स्वाइ लोकल ने साइज स्वाइ दसु यौरे एबा मोरे की वाद नते बमा वाद नते खोई सेल हुगु मैम लेरे पोचे मैम साबी रे सारी पोचे लेवल बसा आम पथा दोरे थारग पोतो हाउ लेनरे मान मी हफ्ता अमा पोजे सित्रे ओके मान कदोई लेवल से लथोगा मा जेरो मी बिसु खोंते मु योले पोतो अब फ्रेश ओबे साहलग अदुना
local bu sagera ama bu sagera magi lebum to ko niyom kanun mayam di follow to dragati amata yati samna da ngasai packing amada masai gi thagum to ko level mayam sing deru manifest lot number base number pasai da koi tok tok kare quality da koi part madu thai do thami adu mayam sing do tha matam da kadwi irai line set pe yaw mong ga tha di hai tha ba ya de like na yaw kari magi mo set la ko manipulate to ba ya gi rum do pi ba ya de samna ba da sai level ke kaman ka ko dam ni ma kha da ka pa na ta ga lok thuk pa ya do mong da ma pi ga dam ne ba adu nga sai gi lok thuk ga nga sai ama un napsa la ga sai gi manipulate to no ba gi rum do madu koi pi ba ya de ba sigi triple a si ken ro gi ni Burma de lakpani ma test ko pata chora ko ken no to budi lei tabu du ke yoi fasai number yok de ana ko ne sawa ya ba mo to gi character sele hena ko na masai gi happy idea le ga su sai rule do yok dam ni na poche dum masa negative sa pata an si di information nu phadna piri ari where is si dei da chicken gi ma gi curry chicken en piri posi kai information yok de only mami ngam ko tani thai curry chicken de yok curry chicken kai yok de adi tani masa na dum posi tha chahi om nga ta ku taru pha zum yolam bi pot ama le de chance sama sima adigi even try dei da niyom kanun nai na phadna sar ga koi ke dogi ke no me am koi niyom chum no me am tho oi haninga chu leite india de putok cha samna haldiram le se haldiram ge packet ni ma se food safety license loi ni food safety license si akoina license number se kamai pi ga matam da masing 13 gi digit oi aduga hobu chi 1 na hogadam ni aduga 13 ni 13 si manung da section me aming chi kari state ki no karama dignity officer ki no karam food samaina ma gi rulam pi thok raga state ko din mam semjam ni 1 di hogadaba masing 13 aduga where si gi license 13 di select 0 akta pi 0000 trom de raga amani 2 na pe ana magi kenu si James Bond के family मिगी पोचे नकली तो थोपी बने मान okay अन सी कोई माइक मतता कोई केनो पेनल्टी चक्रे अदगी मु वया जन साइ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मतंग लाक सब सी पोची स्वाइद टोंग गार्डन अदुम अखोई की खग चाबु दुकान सिंग सिग मतलब योले मसी की पोची केनो गिनी मा ड्राई फ्रूट नि असी मागी पोची मैन्युफैक्चर इन थाईलैंड है अदु थाईलैंड की मका दसको कुपने यंगबिरगदी कंज्यूमर अमगी नॉलेज लेगदिसी कुपने यंगदी सी यावंगने इंपोर्टेड बाय okay kana import to adu sigi imported by gi top ki machet si longna bada ma matam sang change tha manga tur changam ba ya importer ma ya thok ta duri adu na ngasai gi pochi pharibra hai base sida yang hora bane ba ngasai license pi na ba mai phasai lam number pi re base imported by ji da sigi license pi na ba hona matam ngasai gi step me ang loi na ma fulfill to gram ne ba ana poto sa matam da gi phari ne chum to re ba adubu port ki dum loina ma batch 99 sai ko dum pharamgani haibagi akoi gi mioi base soidin ngai le ponte anywhere mata ba soibe adu ita ga di akoi sumar makta fill le chapa kamu chingin na madu gi pote masi chingne ga nong phato masi problem le do male talong khomaga niom chum no poto pira ga mu test ga madu ke lalam tar ga di madu gi mata action la ka de ne man sarmi ba lot number base number gi poto madu recall to haidana adu ja hari ba akoi gi मोरेलोम दगी पुसलका दा बच्चा न थनो रिपोर्ट मयाम सी मसी कंप्लीटली बैन तोरनी हैबनी करम मतम दगी बैन तवा होगदरि बनो होजु फाउदी बैन ठी बैन जी होजु दुम केनो नि बैन हो गरे बैन अदुम लेरे पोने गरा ला फोके बस आइटम खरदि हानन बैन तो सखरेना लोइना म तोदबा नि होजि रूल रेगुलेशन मतुंग इन कोइ येंगा थबकी तोकते आदमिना लोइना म की तोकबिरु हैना गवर्नमेंट लांके के कोइ लाखद्रि पोर्ट खोदे मक चान थनो की पलम खोदे मक नियम चम लाख मक मखादा लाख पता बनी मसान ताबनी ओके इंपोर्टर मदि मथौ तारी हैबनी अदुना हारि पलम मयाम से की मिको बोइरो अम बोइरो हारि पलम खोदि मक की इंपोर्टर अम नत्रग अनिनी मसी लैत्रगदी पोलम मैम से कोई मोरे की पोलम हाइनरिबा म्यांमार दि लाग पोलम मैम से मणिपुर दा मतम खरदी सुना लागतब की फिल्म की ममी चाउन तारी मदई मतंग सिदा अमतंग सेंदु सनी गमना असा इंपोर्टर म लैत्रग सो गसाई मान गसाई की टेस्ट ऑफ कोतन क्वालिटी मा की पोछि पुथोक मतम दा कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नियम्स लै कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन गाना कोई फसाइना लोइब नियम से मोइदि पुरगा अमु सेंदो ग तोरिम अन कोडेक्स की मा की नियम कानून से इल्लग पुछा तोर सारा को पोनी हारगदी अखोइना अमु डायरेक्टली अदुगुम बकी पोट याने बा अदुम म्यांमार दि पुछा पता अदुम प्रोडक्ट समना क्या उति लेबिरो जादम अदुम ngasi kai aigi nakta keno ma consumer ma lai wari sum sabagi man hairami moi Japan ga business sama to gen khalle Japan ki match moi na hoji ki moi drink kum bagi type ni man hairami se man Japan me si Burma da moi station to raga man government ka yanar ga moi da station ma ha ga sare adu main to ma to ko pa ge wai aina smain to ko loni wari bi sanagi aduna ngasai gi moi chakut laba leba hai tare Japan makna Myanmar da la ga puthori pot to made in
माना म्यांमार जापान कंपनी सारको इतारगदी मधुमक्तुगी पोतो सोम नाक लाक मतमददी मैं नियम कानून मा पसाना फॉलो तो थाजन जरने ओके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो फॉलो तो कने अदुनी अनंग साई चंगाई पोचिंग सिदी आगी ओइबो लोकल ओइरप तोबा कांगु सिंग नियम कानून म्यांमार की इंडिजिनस प्रोडक्ट है अदुगुम्बा मी सिंगदगी थोरक पो ओइबनि नॉलेज की पासे वान तोरम गदाइना सिंगनबले अतुननी वजागा से थमिगी तो मचुदा करिदा अदु ओइरमनि ओइरमो सामने मचु से अखोइना सिदा माई बार कोड नंबर अम पीगनी करी मचु सिनै से मागी 111 समथिंग अखोइना सिदा कोड नंबर अम यावरि लाइक सिदा मदुगी नंबर सिनै मतगा कुसाई कोडेक्स एलिमेंटरीज कमिशन पीबा कोड नंबर दु सि फॉलो तोरे हाइना सतरगदी वी हैव टू एक्सेप्ट अदु चुम मोदो पोर्ट ने अदुमाइना नियम दु चलम बतारगदी गसाइगी मसाना क्वालिटी ले पोतो तुम ओके मनी है ओके इंटरनेशनल की नॉर्म इल्लगा स्टैंडर्ड इल्लगा चंग पोलम होय बतारगदी लोयना मु यागने हैबने तो मणिपुर तो हुजिक लाइबा मोरे के प्रोडक्ट है ने म्यांमार की प्रोडक्ट आयाम बदी चाना थन पोलम आयाम बदी तो म्यांमार के लोकल लेवल दा साबा पोलम ना आयाम होयबनिना अथिंग बसे लेखर मतुंग दा मतम कोइनदी मणिपुर हारे पोलम सिंगसी इंपोर्टर फंगद्रि फावबदी खरा मखैदी चाब फंगदब तारी है बतारे ऑन द नॉर्बेन तरजो के ब्रेक की मखा सत्रक पदा इंपोर्टर मैम से कराई लाकत के तसेंग इंपोर्टर मसीदा थोनिंग बगी मामी तागद्रा मणिपुर एंटरप्रेन्योरशिप की वाखल मैम लाकत है बगीसु याम चौबो थोकम लेरी ऑन द नॉट ब्रेम तरजो के ब्रेक याम थोंजर के एम्पेनिशमेंट तादन लेबी वेलकम बैक अदुन विरबसे मनंग हुना नि 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स विद राज नोंगथोंबम मनंग हुना तगसी खना जरबे बासी म्यांमार दगी मणिपुर तमना पुसलकपा दुगा मणिपुर दगी इंडिया के अथोप मफम सिंग दसु पूरग चखिबा कोई चाना थाना पलम सिंग मरुओइना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई की गाइडलाइन सिंग इंदना पुसलकपा पलम मयामसी लोइनमक थिंगजलगनी मसी पुसलके है बतारगदी न्योन कांगलम चुना फसाई की गाइडलाइन की मखा द इंपोर्टर्स की थ्रू द पुसलकदनी है की वाफम सिनी मथंग की क्वेश्चन जे ओजा चिंगलन तलाक्ची ओजा ngसाई को इंपोर्टर मयाम मथौ तारबने इंपोर्टर सिंग चिंग ngसाई की स्मॉल ट्रेडर सिंग दुती को इंपोर्टर ओइ बसे ngamdong mandi mara madra khaga senjau pai me music na importer oina chongtortor gadi business to we are duri importer me amse tholokan yen khambi bra entrepreneurship ki business towning bagi natra ka khoi job creation ki am chawba tanja amane hen jing bi bra kamai jing bi तंजा लागदे दुम मागी खुदोंग जाबदु लेरगदी दुम थोरकनेबा ओके लूरिदी खुदोंग जाबदु होजि फागी ओइनो उदे हाइबगी वापम दु थिंगदबनिना ngasa कोई कनो नसु कोई एडिटर हेमंत नसु हाइरेदना को मरम दे कोई एक इसे कोई यामना अचौबा स्लोगान दे दुम ओइबा अदुगा कोई फील्ड दि जेरो ओइबा अदै वादो से कोई एक इसे कुइरे लाउथोरैबा अदो होजि फाउद कोई होजि कनो जु खंबिरमगनी कोई फूड एनालिसिस यावबिरेको सिदैदा कोई फूड लैब की सिगी कोई टेस्टिंग हाइतारे मसी एग्रीडेटेड ओइरबा एग्रीडेटेड ओइरबा टेस्टिंग लैब सी कोई मार्च फोकी एन खंजब 2017 की मार्च फोकी मनु सिदैदा अराउंड 113th लई हाइ नकोई पार्लियामेंट की क्वेश्चन की आंसर दुम हारिबा हारिबा 113 जिगी मनु सिदैदा यामना मरु ओइ हारिबा मणिपुर सी कोई मसी गेटवे नि अदुनी नॉर्थ ईस्ट हारिबा सिंगी मनु सिदैदा नॉर्थ ईस्ट कोई कया लेगे 113 जिगी मनु सिदैदा आईदी ऑलमोस्ट आईदी लेता ब्रांक कर अदिगे अमना BIS की कोई मान रिकॉग्नाइज तौर लेबोरेटरी हारिबगी मसिंग 194 ने सिजो कोने जुन भौकी फिगर दी येंगो तमदा कोई मसिदा कोई मणिपुर की अमसुंग नॉर्थ ईस्ट की अयाम स्टेट सिंग यावदेन खाले अदुना हारिबा कोई लेफम तोप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मयाम कोई करिमता लेट्रिबा अदुना म्यांमार की दगी कोने इंपोर्ट तौबगी इंपोर्टर थोरपगी वादुदी मागी ट्रेड टू चाखुला कांदा हाइदी मदुगी इंफ्रास्ट्रक्चर फिजर लाइक कांदा कोई याम अफबा पोतु लाकदम नेबा अदुना ngasa हारिबा कोने इन्फॉर्मल ट्रेड याम वांगी सिगी मरुएबा मरम अमदी केनोदा इन्फॉर्मल ट्रेड ने हेन मोर प्रॉफिटेबल ओएबा अदुना मदुना कोई फॉर्मल ओलागदी नियम कानून मयाम चांकदब अदुना इन्फॉर्मल जिना कोई हाइगलकपने अदुना इंडिया दसु नॉट ओनली मसे कोई इंडो म्यांमार ट्रेड तंग नतेबा कोई अतै तै कोई से मपान ग लेनरीबा कोई रिलेशन हाइदी टर्की सिदसु मसी अदुम थोए हाइदी इंडिया सी याम सिंग हरकांदा मपान दगी पुसलकपा कोई पोलम जिंगाय तारे इबन कोई चाइना से मोय याम कन कोई ब्लेम तौरे चाइना दगी अहोम पोट मयाम पुसलै क्वालिटी याउदबा अदु हाइन हाइना हारिबा कोई इबन कोई हाइनरी दुने कोई चाइना ना कोई इंडिया की होली सेलिब्रेट तौबिखरे अदगी चाइना ना कोई इंडिया की कोई दिवाली सेलिब्रेट तौबिखरे हाइदी दिवाली दे सिनरी एसेसरीज मयाम अदगी कोई मदुदा सिनरीबा कोई फायर केकर्स में अदु मेड इन चाइना ने अदु थिंगना नि अदुम पुसलैसे दिवाली द सिनरीबा अदगी कोई से होली द सिनरीबा एसेसरीज में अमजिगी 95% दी कोई चाइना की ने हारे अदु फारिबा क्या से कोई नियम नीति से कालगा चंग इने बरदी पोस्ट होंबा अदगी क्वालिटी दु येंबा मतमदा अदुम फै काई सु खंजबा अदुना कोई बिजनेसमैन अमना येंगिसदी मागी कोई बन कोई मचा मचा कोई करबा मचा मचा तौसिना येंगिदी मादी पोटु योन बदुनेबा मोंदा अदगी कंज्यूमर ने येंगिस ओहोंग बदुनेबा मदाइ दु येंबा मतमदा हेता मसिगी फदेत ओइरेसे
aduna sigi wasi namuk tongan thamakanda hojik akoi jik kanona habir kido akoi yengi si manung amsung mapan ani makati ne habiri ada somda di akoi na international joga di to dna sai health far sai do health far sai na koi ki somda di sor sana dana ajang ji phanaba tawri ba adu hek sor sana be halak padu dana ngasai gi akoi ki andhra pradesh tagi adigi bangladesh tagi import tor pa koi ki poisonous oiba akoi ki kano yoba chemical jawba du ma saring du jasal lagadi adu lagadi kari no ba du no thorok do koi koi hakchang gi film du kari oi gi adu na handak recently tha ani hungi mamang de mali koi gi border trade koi tripura gi dei da koi bangladesh te pusala banga se masi koi moina koi kaithel test to matam da formalin haiba koi gi posi yoramba aduna masi koi gi patapum da handana ba posi sinar ko matam da yamna koi hakchang da dangerous oiba du banga mayam yorame aduna hariba koi gi se mapan gi pusala pu boiro adigi se koi manung gi india manung gi pusala iba singi manung da ya maroi ba koi nga si bok da koi masi koi test to wi pausi koi phajana ta de aduna cha ba di paktak na sari ne hadi luhung ba koi yam toiba koi season toiba adigi karma ma taw matam da nga si mapan nga ta ni am ba koi na koi nga si nari se aduna nga si ju hojiki hariba koi gi formalin hariba posi sing chemical si yawi haiba gi adugi se complaint je leidina mo import si thing je hai nga gi import se koi gi se agartala gi magi border trade aduga koi tripura gi border trade magi center leiba mayam se loina bak thingjan gi ba hanakta aduna masi koi gi yam chen har kan da manung ma mosung mapan ani makta koi gi masi koi gi niom niti leira bhokta koi gi leina lena madu da koi gi sigi hazar da soiba ai danger soiba pot mayam yaw da nate aduna se koi gi jiki ngasai fesai hai to mana koi gi collection si around 2 lakh 2.5 lakh की sample जी मन खोमजल का यंग मतम दा 13% मुक्ति मसे कोई lab की test फेल हो है अधी अमना कोई नियम नीति इल्ले हारी बसे से कोई ममांग दा कोई मैगी की वातो ठोकी अदुना मधु यूपी दा कोई lab कर ले हारी बसे कोई accredited ओइ बिदी आम दे अदुना यूपी दा दि मधु फेल होइबा अद whereas गवाटा मु तो बदी पास मु तो है अदुना कोई मसे कोई lab सिंग दि जो माय प्रोटोकॉल से यूनिफॉर्म ओइबा प्रोटोकॉल से लेतबा अदुना बरम ओइदना अमददी यारगा अमदे या अदब गुम लेबा अदगी अमु यामना चेक ते सेक्शन लागा न करमाय तोगे दा कोई फुड सिटी कोई स्टेट की सब्जेक्ट ने सेंटर की सब्जेक्ट नते हादना अमु कोमथोगा मु लेबा अदुना उजिके कोई हंद की कोई 2016 17 अदुगा दगिना कोई से 18 19 सिबो की मनुंग सिदैदा कोई मणिपुर यावना कोई स्टेट वानोपुगी स्टेट अमनी दा अनोबा कोई फुड लैब की कोई सिम अनोबा लिखलनी हाई से कुइद्री पैसा खरा हाफरे अदो हजि पाउकी मदुगी पैसा बुदी अखोगी मदु अखोगी बजट की एलोकेशन जु लेखरगा जो हजि पाउत मदु चपचाना कोई मदु थबक तु पाइखलबरा हाबिदुगी पाउतु दि तादे अदोने न थमजनिंगे दि अखोई तसेंगना नियम कानून इनवाइस दि am tangai फदे अदु आइने थमजरि दि नियम कानून इल्ल भौदा सिगी प्रॉब्लम से हजि इंडिया से अदुम लोइनरि अदन इंडिया से अखोगी फुड सेफ्टी ओइदबा अखोगी लेबाक सिंगी मनुदा अखोगी नंबर 1 रैंकिंग से इंडिया दा लै हाइबसे ngasagi koi 13% hari se masi koi fail oi hari se masi pithwi gi phom atai da masi gi changki job leite se 4-5% job dia oi adu 13% gum bai changki fail oi bisi india khakte ne ba adu india still tops in terms of koi gi sigi unhealthy food side safe oi da ba koi gi food sing che masi gi koi ranking da india se koi gi top number 1 ranking da lady ne ba ana size da yam kan ba koi political strong political will lama yam tangai fadi do item jane okay political will strong mathokta have Hemanta lakse oja ngasagi khoi trade se border trade se close option ke bata tar gadi khoi BJP government gi haigadra center gi swai gadra khoi post se khoi India gi posting se bata re Manipur da masi loina phanghanna bagi manung gi oiba agenda su leramba yabra khoi compulsorily khoi asonda gi sangba pot mayam se phatte haibagi khoi propaganda haigadra mayam da sandokpa phasu phatte boti mayam yawri bane dubu khoi case se khoi India da gi pusalba pot mayam da su food poisoning to dana hospital da pukhat case mayam lai gre maram dana kogi internally India man to sangi bapot mayam su phat mayam yauri adugo ma pandai sangi su phat mayam yaw bu targa su loina ma phatte habagi magi authority ki phasai gi guideline yauri loina ban to sangi ba targa di Manipur gomba natraga Manipur da hai tar ko border thangna bani na border trade close to sangi ba cha manare maram dana changka dri ba cha na be polam mayam si only India ge polom khata yonda yadi habagi wakum du oigedru bra aruga achaba thakpa khata wa natrang ngarang makso khogi kogi kang hana ba koil habatar gojela phawba custom gi rule follow to di haiduna lupa lakh tara hondo gi gojela pulap mai thado gi kesu lere kari having hoja India ge pot na tadi yonbe yaro have gi kesam lai brasin adom da adom purusi ai hojiki kano se anuba transform India sida urisi kogi
tax collection se yam yeng okay khoi tax ka da biya de khoi si ai ya du mieng da yam yeng kan da kari da tax hori ge na sum yeng da sambal lama sum nakan da sum photo thamaga di tax ka da po se moi u ne ba sambal dum thing laga di manipur da su tax am ka ga da lei yeng se ngarang gi khoi gi godzilla si ya khoi na se da manipur da paktak na sinaba kang sikna ba gi adum ba ga no mani khoi hida ga mani medicine mani na ha su yare asigi porsi hojik thingkan da mayam ji kari demand torane kan da indiana saba good night kumba tai makal mayam branded mayam hojik demand torani local market da phang tam demand torani adu india gi problem chat le da ado taseng namakti adu gi potuna kayam yam na he na pharino habadu di akhoina madu khangam ponte khoi sam sam miyam na khangam ponte akhoi gi misam miyam da yengi miyeng di tai kaim na te akhoi da afaba pot habam leite kang sik da pot ni khoina phariti sumiko adagi atopa amana ngasagi ahongba mamalda phangma pot ama then adagi di yamna line up ma pot ama duneba somna kada economy blockade na mangani ta tha manga khar tau taru khar tau ta pot da phangde somna ka ina nak pa kilometer samaga kun sidagi pusale posing dudi adam kong kong na phangi adagi mieng da si yang kan da miam na sina ba si maram mu oi ne ba ngasagi kang sikpa da sang da sokpe aba kanong gas miam yawi na chemical miam ya toxic miam yawi hara gadi miam sina roe ba adagi pota yeng da mali hujik lai se adagi atopa amana mu yeng se ngasagi Myanmar dagi pusalakpa moi local men anam ba khoina pana tawri singje ngasagi level nap taba mayama adagi di ngasai masal suba suba mayam lai posi moi local men oina taw maktani aduga side local missing de kamai taw duri ge khoda moi na haisi yengse akhoina sanari ba kabo akhoi di angang oiring edi ngamok charak pani ngamok si hoji angang ngamok ka hairo gadi angak po du jani da ngamok si kari haino ima ga na mi hangna du pone ba dictionary daga yeng thina du jani angang ga jadi khale ga di mang hadam ni ngamok system ne ba koi lai khormar sangim ni kabok si akhoi gi kamai tok na akhoi mongonda sai fa akhoi fansai gi rules sing kamai illo haido no sin khoi am da yeng na se am da haibi yo ba ngasai gi ima IPL mayam na ngasai gi masi da larak masi da trading khar tor ga mana masin khar soiraga singju yo le su fansai gi rule nap tari project se oi be ya ba port hai oi be ya port hai am la e ba ngasai gi lupa be port da fansai ta na kamai ta na do no hawani da ade akhoi si tatna kam sarke sinda akhoi ne yeng du di ngasai gi aya ba na kari no ya da ba na kari no si ma di sa ba ya di si ma di yadreko simadi nom suda yagano akhoi nom da yadrabani ko haiba potu akhoi amata leitana loina mek thingjalaga su kitang phajaba watpra ai haji che chabi yabadi amta yawdraba sin da khoina more rom di pusala ko marone pusala ko jam da saba yada jala jina nga ga sam da sa yada jala sin da khoi angi je khara aduna kano se food safety ki kambu su then adagi health department kambu su kharam tang mieng sangi aidi ma somna kandagi more rom di pusala pagi khudong thiba asa ta ki khudong thiba se sigumba side su khudong thiba mayam lei sim khangbiyo okay yengse akhoi ngasi di yang aho masa si oksa sa si ga na hairani hagan da kai sakani hagan da sai anak pukul khar lei sa salani sakan da ada haing wa ilaga si da kanam kan sa ngarang se mira ngasi sare da iya sa kra haje laga da puthoi mayam ji kanana test tawri sini da kanana test tawge adagi ngasagi ngagi matang da mapane pusalak pangai na hai khoi handakta food safety gi kangbu na tim mamana imphal manung dagi ngagi sample mayam khum tawbani madu test tawbiramani madu gi result do ngasi tang mayam ang lahu piramu karam banga madu nga du saba ya banga oibra formaldehyde hapra haptabra khoi khangninge ba pose aduna akhoi gi lebak ani ki lalol chiki mari se mashi su ka hena kaida ba mo habadi phataba potona phatra yadre afabana kari yawrige simadi pusrak pa yabani ko sim yadabani ko ha potu thammaga taw phai adai somna kadana rule paksim na semba somna kadana lambi da leiba hoi se posta leiba hoi police mayam adai amma mayam na muidana bhalo tawi phim to binu sinida moin horibo lawle re somna kanda si yadrabani ko har madi si pusamba yade kamai kanai no ha lani ai si pusamba yadabani thangdaram gera kamai to ge harani amadu upai da barina torani haradi illegal tax mayam hengalani porki mamal hengana ba pota mo mala e pose aduna aina sincerely na appeal tawningi di ngasagi pose loin mak thingbagi mota yada badu phadana te sarkar da sima yade sima di thingasi thingmo singase are thingbasida miyam punda wakhal ta bidom change marwoi na ngasagi gari saliba ngasagi more da
passenger service story ba van mayam lay mayam adagi Tata Magic mayam lay mayam je moi mayam ji driver mayam ji tor counseling ma tawbiyo si pot se puya da bani ko noi puro di swa ta wa ba nang ni ko fa taw ni ko ko hai ba pot ma sange ba adagi police personnel sing su du ngai ko moi su counseling ma counseling tai na I khale ba natra di lebak se punna mangmin na pham la kane okay counseling se am kana mathuk tari driver sing ki police sing ki aduga miyam ki su jar la sing se ja ngasai gi khoi son economy block tok salo amabu tok salo khoi gi khwai digi nakpa business trade natka polam su hong in khana ri se koi more rom digi pusalak pa polam sing sina ayam oi bne member gi posing se aduna song gi miyam se loi thingjang gi tar ga di khoi economy block na ching balak pa natraga atai matam du haida normally post se khoi gi India gi Indian made in India products sing se khaga loi tang bni na made in Burma have ta Myanmar gi se ayam boloi sin bagi mami su tari adu loi na makti unhealthy oi ba makti na tabni ngasai gi phasai gi norm khata India have gi kanu du da BS da loi na ka khitar ga di potang gi chak tang wi phim ma lawai da bra aduga khoi free trade agreement with Myanmar by land route haida 1995 ta khoi custom notification na thoki ba polam yam do di loi na madum la khata bra cheng hawai kwa maru gum ba sul su khoi phasai yaw dra am da sang ya de na am ta lawi de jalo kwa maru gi hoji ji hana hoji mukti moi gi tax 40% hengat padagi sampling lakhitre ndas kwa maru gi lakha matam da di ngasai gi legally magi customs ta moi gi tax thiramaga adagi lab ta magi analysis firaga fee thiraga adigi report to 100 matun da customs na adigi wet olaga wet bridge gi to release to tha to dum sale ngasai hajebu importer amana pot bulk ta lor kanda pibam to revenue to raga anjasa gi ne so pari to like that aduni dum sale se an adugum ba acho acho posting di adugi normality da kaim ta kai wa like ana akoi phasai ni yeng di Myanmar anak pajaga ni yam lai na phangni som du ben ban la aga adu to bada tumti akoi di adu pot tu Myanmar de la ka Thailand de la ka adu nati quality du ne consumer amada afaba pot pi bu ne ba samna ba da ab mikosi test or ga phari na law rage ba ai sample am ai report phari ai gi phang ngam ta de pi rage adu ta ga di ngasi sawa miko du test to gi hayeng sa ga tha ka miko du test to dori bra nungti gi test to ka chaka dori bra asai man niyoma follow to ga si to ga tamni hai bam gi makha instruct to ga sa gi to pot oi tar ga ti nungti guding gi la ka dori miko du test to ga dra nungti guding la ka da hawai guding test to ga dra ithai guding test to ga dra ai gi test tu lab magi recognize to gi condition phangai adu phangai matung tawren lawra ga su manam nungti adu yam mayam do loi to le ga dra quality mayam do thiden to le ga dra hai bu di it is not possible and ngasai gi batch 99 lai post gi marak mai niyom kanon do follow to ga mayam do license lo matan pito kar ga di ma follow to re han khal ga marak ki checking du de koi regularly check tong ne ba adu de koi gi field le staff ng to ga dam ne ba na go jang ngasai gi lab ki mata na pam gi matam da lab si akoi hoji RD wing complex le jari ba si World Bank capacity building project ki makha koi saraga one story building ni and masidai da lai pot si akoi gi fasai gi notification si akoi food safety gi authority ma gi notification thoka ma si recognize to re certificate loina na koi leije and NAVL gi pot si fasai de yawi section 43 da accreditation phangadam ni ha si ngasai gi world gi atai gi level sing gi analysis ki parameter generate ka matam da akoi sina nem da badadi masi put up to ya de heavy concept amuga makha da fasai na sengi bani NAVL se and NAVL phangba da odang sai bi pangbam private companies ma am na ma phang kari mangi crore hum tawa crore khai tawa khulai line lei daga thamaga ngasai gi sing yawa arsenic level market ki level yam akupa micro level ho katum yam ji irai line to bungam gi potu moina pi daga to holaga madugi matungina ngasai phi do lobo khopa gi business to we ana enable lab sing che all maximum the private ngak tane adu gi concept si leibadagi handak fasaina mamang gi odang sai habi kare huji kan meeting chatharaga ngasi mak ai letter am phagi karamba state taraga teremu ki India gi oina mayam si manga khoi gi nan meeting to bodi yaw je trate muktani trate musi khoi hoji moina crore manga makhai gi equipment speed oi leiraga masi gi mateng na khoi na wajana sunga sai contamination da mai haibada hoji si nga da aflatoxin mycotoxin yaw gi pop leire ngasai formally no abada natti kamai la ke ha matam da ado ja Hemanta sunga sai hangbi ki ba ko gi ngasai formally wari ai mayam lo khot ki ba masu gi test nga mayam gi lowi pochi ai hoji ai na ada delhi da hoji ki fasai gi meeting yaring da sample from the com me have sai ngon da reporter ai reporter kan ai na fasai gi ada puthoga sigum juma case am leire hai matam da fasai gi oi ba moi gi ngasai gi nomenclature hai tare level su yawi aba kanadani yawi aba kari level to ga da ba hai gi pochi akoi gi moi gi total charge se mapung pha ba kanu se
form to bigi process ta leiba ana ngasai nga gi yo partina India gi na cochin da leiba moi ki jaga am da chine moi ki nga gi authority mai ki jaga jaga da pune da adu leiba da leiba na ngasai gi team khaidok na ga mai me authority pi ga tong na ba ngak ta ni ana fasai kamu sin moi na hoji ready made ama kan putho e masi sin na ga detection to ko gi hill level cha la ga to ya level putho ani ha gi le ana hoji hoji mak quantitative level estimate to the sin na GCMS sa khulai si ai gi left di leiba oite adu moi hoji World Bank ki makha da 5.5 crore ki makha pi bi da yaw dore and within 6 months we will getting the equipments. Okay, equipment ahum la ani habi bola digi microbiology lab ama satore 1 crore ki budget pire si senthang myam ni na all level myam up leno upgrade to gi all India gi no moi scheme ma ne ba masi soidna to ni adugi matak ta hoji ano pot amna mobile food testing laboratory pi dore akoina kanna hona jab degi akoi Manipur gi samo moi thungani ana minimum ani demand tawi ani su da moi minimum amadi phangani okay mapam hum da chalaga test to din ana masi da loina mak sangom gi adi day to day use to we aba poching myam gi loina mak test to na equipment mai free kan am piraga akoi ukhul da masi chu sampu thawain to na tim ma sema ga modi gi pot am akoi to dore provided staff di akoi state government na modi gi arrange to have gi for the thami okay matam ji le se oja na thambiroja mobile testing lab adugi du yauna tawna na ba koi budget ki koi provisions hai 482 crores de sigi manung du da koi ju yauri ben ada hojik hai le ra thang koi gi laita thang le ra hai laita adu hojik main power ki problem mu la ane main power di almost ai kanjab da hojik le ba koi gi magnitude siga haru gadi almost zero on music lyrics adar main part is yam tuna koi masi mapang kalan bam change okay adi se koi ta ki bane koi thau acha thau koi pha ki bam su ta ki ada sumbagi koi gi da koi gi culprit sing hai tar masi cheneri be sing je cherak phang base masi koi ta ti masi ne ba yam haidi koi penalty paisa wai na khara pi ba du di tai aduga ainu ji record ama yang jaba matam dadi koi criminal case bandana adi ji have conviction pi base masi Manipur gi se koi nil loin lai ai fact sheet aduna aina tamjani se hariba thabak khudimuk si taw matam da koi gi department si yam mupang kan ba department oiba ma change haidi masi koi gi physical adigi manpower aduga magi monetary financial resources adu darkar lebe infrastructure me aduga koi se Indo Myanmar gi matang la gana hoji akoi na yam kana khali integrated check post hai masi in terms of crores of money masi kana oirim adra masi yam thuna lotion laga masi thabak se hohandraba adu raga du akoi ni hariba ngasai gi akoi gi se border sang pasi ngasai gi awareness pi du ya roi adra integrated check post se akoi gi matam tha dana lakpani adra masi immediate lotion ba machange adu integrated check post sai da masi yauri ba akoi gi component chi yam khara jane basti da se testing da gi hodana ma da gi hodana mayam yauri aduna akoi border trace da akoi na som da gi laiba poching ji for informal मैम जी फॉर्मलाइज तो गया तार बोई हाइबा दरकार लेबे इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह कोई दरकार लेबा मदाइ दि कोई अकन मिंग चंगद्रबा अदुर गदि कोई सिदा पॉलिसी फनाम सेमसु फनाम कोई की सिगी बेन तोरसु हाइबा फिल्म से कोई यू थिंग बदुगा जमाननी अदुना ngसागी मसाइ दा कोई की अटेंशन से पुनम की अटेंशन म दरकार ले ओके इंफ्रास्ट्रक्चर ले हन मथक ता हैबनी इंफ्रास्ट्रक्चर ले हन बता नतना कोई की मथक ताबा अवेयरनेस प्रोग्राम से पीबो मथक तारी अदुगा कोई पॉलिसी रूल सेम खक्तना दी यारो हैबगी मम्मी चावना तारी अदुगा खुलाई सुला आनी हारे कोई मणिपुर लेबा पब्लिक हेल्थ एंड फूड टेस्टिंग लैब की खुलाई मैम लानी अदुगो खुलाई मैम सी ऑपरेट तोबिनाबा अदुगा मथक ताबा स्टाफ मैम दुदी 2014 दसु पोस्ट मंगा कौगी माने तो हजि पाव हापन लेरी हैबगी वाफम मैम सु लेरी मरमदुना अथु मतम दा हारि मैम सु इंफ्रास्ट्रक्चर सु लेहन मथक तारी मेन पावर सु लेहन मथक तारी मैम सु वाखलोन से अवेयरनेस से लेबा मथक तारी अदुगा ख्वाइदगी मरु ओइरिबदी अखोगी बिजनेस तगदरिबा अखोगी इंपोर्टर मैम थोलपदुनी मदु सु मथक तारी बसी ऑन द नोट ngasi ओनदि मनु होनगे थरम से मतंग स्वाद लोशन जरगे ngasi थरम से दा ओजा हेमंता ओजा अखोगी ओजा सनाजावा मदि ओजा चिंगलेन लेंगे थरम से बथवा पिकिबा मदि मपुंग फान गिदम तो ओजा हुंबु अमुकन थागा छ पदुक चरी अप्रिशिएट यो जॉइनिंग मसिंग ngasi मनु होनगे थरम ngasi एडिशन से करम तो बिबगे खत खन बिरप यागनी कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा जॉइन तो बिरगा कमेंट अमदि फीडबैक था बिरप यागनी well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Kurum Jari